Umuhango wari ukurikiranwa n'abatari bake uwo gukingira perezida watowe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden. Perezida watowe wa Amerika Joe Biden akaba yarahawe icyiciro cya mbere cy'urukingo Pfizer rwa COVID-19. Avuga ko yakingiwe kugira ngo yereke abanyamerika ko nta kibazo urukingo ruteje mu buzima. Ishe nitwa Media, naho njyewe bagize iki kiganiro yitwa Denise Shimwe. Tubasaba gukomeza kudushyigikira mukora subscribe, share na like kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kubageraho mu buryo bwihuse. Munabisangiza abandi kugira ngo dukomeze twagure umuryango wa Media. Tunabasaba ko uwashaka ko hari ikiganiro twamugezaho utaha yatwandikira muri comment. Perezida uherutse gutorerwa kuyobora manda ya mbere y'igihugu cy'igihangange yakingiwe coronavirus mu bitaro byo muri leta ya Delaware. Bwana Biden akaba yongeye ku mubare ukomeje kwiyongeraho abategetsi bafashe urwo rukingo barimo Vice Perezida Mike Pence na Nancy Pelosi, umukuru w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite. Ku cyumweru akaba aribwo hatangiye gutanga urukingo rwa kabiri rwa Moderna rwemejwe mu cyumweru gishize. Ubu bivuga ko abanyamerika bane 500 bamaze gukingirwa. Avugira mu mujyi wa New York muri leta ya Delaware aho yakingiriwe binyura kuri televiziyo, Bwana Biden yagize ati, ndimo gukora ibi kugira ngo nereke abantu ko bakwiye kwitegura igihe urukingo ruzaba rubagezeho ngo barufate. Yongeyeho ati, nta kintu na kimwe gihari cyo kugira impungenge. Ibi bibaye mu gihe ari amakuru yaratangiye gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi hatandukanye, bavuga ko ufashe urukingo ahengama isura, bikaba byakuyeho urujijo kuri bamwe. Avuga ku butegetsi bwa Trump, yavuze ko bukwiye gushimirwa kubera gutangiza gahunda y'igihugu y'ikingira. Jill Biden, umugore wa Bwana Biden, mbere yaho kuwa mbere nawe yari yakingiwe nk'uko uyu perezida watowe yabivuze. Kamala Harris nawe yiyamamaje hamwe na Bwana Biden, akaba na Vice Perezida watowe ndetse n'umugabo we Doug Emhoff. Biteganijwe ko bazakingirwa bwa mbere mu cyumweru gitaha. Itsinda ry'abazakorana bya hafi na Bwana Biden ku butegetsi bwe ryihaye intego y'uko abanyamerika miliyoni 100 bazaba bamaze guhabwa urukingo rwa COVID-19 mu minsi 100 ya mbere y'ubutegetsi bwa Bwana Biden. Kugeza ubu muri Amerika hamaze gutangazwa abantu barenga miliyoni 18 banduye coronavirus. Muri bo abarenga 319 yarabishe nk'uko imibare ya kaminuza ya Johns Hopkins itangaza. Kurundi ruhande ariko mugenzi we Perezida Trump mu kwezi kwa 10 wamaze iminsi 3 mu bitaro arwaye coronavirus ntabwo yavuze igihe azakingirirwa. Bwana Trump ubu ni umwe mu banyuma mu bategetsi bo hejuru batorwa batarafata urukingo rumwe muri ebyiri ziteganijwe. Mu butumwa bwo kuri Twitter bwo ku itariki 13 y'ukwezi kwa 12 yagize ati, ntabwo nakoze gahunda yo gufatira urukingo ariko mfite amashyushyu yo kubikora mu gihe gikwiye. Bamwe mu bajyanama be baramushyigikiye gukererwa gukingirwa, bavuga ko akirinzwe n'ubwirinzi bwavuye ku miti yahawe agakira virusi ubwo yari ayirwaye. Ibi bikaba byahise bituma inteko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeza itegeko ryari ritegerejwe igihe ry'imfashanyo ku bagizweho ingaruka na coronavirus. Inteko ishinga amategeko ya Amerika ikaba yemeje imfashanyo yari imaze igihe itegerejwe cyane ya miliyoni 900 z'amadolari yo kugoboka abagizweho ingaruka na coronavirus. Iyi nteko ikaba yemeje akayabo k'amafaranga nyuma y'aho bikomeje kugaragara ku ihungabana ry'ubukungu bwa Amerika kubera coronavirus byatumye abanyamerika benshi basigaye bahabwa imfashanyo y'ibiribwa. Gusa iyi ngingo yarabaye ingumu kuko yarashize amezi kwemeza imfashanyo byarateje impaka zikomeye muri politiki. Ku mugoroba wo kuwa mbere abasenateri bemeje umushinga w'itegeko rigena imfashanyo hashize amasaha wemejwe n'abadepite.
Iyi mfashanyo irimo nko guha amafaranga abanyamerika menshi no kugoboka ibikorwa by'ubucuruzi ndetse na za gahunda zo kwita ku badafite akazi. Ayo mafaranga agiye kujyana n'undi mushinga w'itegeko mugari kurushaho wa $1.4 billion agenewe gufasha ibikorwa bya leta mu gihe cy'amezi 9 ari imbere. Uyu mushinga ukaba warashyigikiwe na Trump ndetse akanawushyiramo ingufu. Bikaba biteganyijwe ko Perezida Donald Trump azashyira umukono kuri uwo mushinga w'itegeko wemejwe, agahindura itegeko byihuse. Iri tegeko rikaba ryarishimiwe n'abanyamerika benshi ndetse na mugenzi we Biden. Perezida watowe Joe Biden ubu ari mu bashyigikiye itorwa ry'uyu mushinga w'itegeko, ariko avuga ko inteko ishinga amategeko isabwa no gushyigikira gahunda y'ingoboka kubera COVID-19, gahunda izatangira mu ntangiriro z'umwaka utaha. Kuri Twitter Bwana Biden yanditseho ati, ubutumwa bwanjye kuri buri wese urimo kugorwa n'ubuzima muri aka kanya n'ubu, inkunga iri mu nzira. Gahunda nyinshi zo kugoboka abashigishwe n'ingaruka zivuye kuri COVID-19 byari biteganyijwe ko zizarangiza igihe mu mpera z'uku kwezi, ndetse abanyamerika bagera hafi kuri 12 bari bafite ibyago byo gutakaza ibyo bagenerwaga kubera ko nta kazi bafite muri iki gihe. Ariko abadepite bamwe bavuze ko bumvise ari nkaho bahumwe mu maso no kuba basabwe gutora kuri uwo mushinga w'itegeko mugari cyane kandi bataragize akanya ko gusoma ibyawo. Gusa uyu mushinga ukaba unarimo agahigo ndetse n'ibidasanzwe kuva mu yindi mishinga myinshi itandukanye yagiye itangazwa, kuko uyu mushinga w'itegeko watowe wanditse ku mpapuro hafi 5600, watangajwe n'ibiro ntaramakuru Associated Press ko ari wo wa mbere muremure cyane ubayeho mu mateka azwi ndetse ushobora kuzahora ari wo wa mbere muremure cyane. Ikindi gikomeje kwibazwaho cyane no guteza impagarara ni uburyo ibihugu bikomeye bikomeje kwirebaho cyane ntibitekereze no ku bindi bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere cyangwa se bikennye. Ukurikije uburyo urukingo rukoze, uko rugura, uko rubikwa, uburyo rutwarwa n'ibindi, wakwibaza uburyo ki Rwanda rugufi ruzagerwaho n'iyi gahunda y'uru rukingo. Muri make rurahenze ku buryo abakene bigoye ko bazarwigondera hatabayeho gufashwa na leta. Noneho tekereza mu gihe leta nayo ikennye. Aha abakize cyangwa ibihugu bikize biri kwirebaho ubwabyo. Ikindi kandi niba batangiye gahunda yo gukingira abaturage babo ahandi nta gitekerezo, wakibariza amaherezo yabyo. Mu gihe kandi iki cyorezo cyongeye kugaruka mu cyiciro cya kabiri, aho ubwandu buri kuzamuka ku isi yose bugahagarika ubuzima n'imibereho ya muntu usanzwe arya cyangwa agakora ibindi bikorwa ari uko yiyushya akuye. Abenshi bakaba bategereje igihe ubuzima buzagarukira, ariko mu by'ukuri batazi uko ejo bizaba bimeze. Abenshi bakaba biteze ko byibura umwaka utaha wa 2021 uzaba utandukanye n'uwo 2020 turangije.